ne chang kos nyamale ya no wai no wasme to kon ke rwani ti be kon ke ling to gor liang to de koran palping ke liang dien are rwani ti ti bantin kon inshallah no re wait ka so sudan bana ke ling na me full update mo goro jen wo biya jeling en dial no ko do badan en cha ti cha kanun ke je baran palping ke liang dien men yam men gor no banwa ga yake yam no bana rwacha ke kwi japa ki morale dio je si kon tung wan chana ke link kwi morale kwire ka manan en chikana lat bana rwacha kwi dien te kri tung wan de shala de morale to goro de kodan palpinga lieng dien kata dana si kri to toy kan lat ke jere nuore kire do nuore no ngai kone dobe lat ke je ken yam no chala do ken morleni no konin ten paiwo ka kwire ka mechi tuo ka kanit kon tin la ngwene kiene tila kwak la kan ka kok no shikala no nege da ne shan ne kien bor adin ka bor ken ti lodin te dia galong no shu karudien shu mobilize lo gor ken o de kan jang de kan kamak no I mechi ro de la janene gwasmeni meche tuo kan wo churi realika shu kan hut kun midi mi shu kon diala nen na shu ke jien ka shwa kan nen chi kon dio je chi kon video ni kenen ko online ka social media shu ke jien ka great people administrative area ko bi kan jang bi kan ko yan ma re wo dan tikitin ke special report da ne sha no shala do ken de kan mangni state capital e capital jonglei re wij bor wajen gwal dan de kana maga jan tai dan e cha report ke je no ko ikala no ne ko de shanak ken ne ko de shanak cha ganak lora bang a jang cha ne dang badak ko du shop ke kin dang de ko ni am ti shanang anetin kon tin la jang chol ken ne kien ka tai dan e cha kan ne ke je de je kon nen ke ko to ya ne me che cha ji ko to ya cha ga tuk sorry me cha jang cha ga tuk la jang ding ka bor me cha ga tuk ji Equatoria me chi jang ji kana lok chu ji Equatoria chu ken rodian chu sho ne de kon shwal ka me morleni me ken ka chol cha jang cha kana ka ne di ka korpen te kon te chwa jen kore da ne tu rode me chi jang me chi ke jien ka do be da ne cha ne ka je ka cha o kenang no shukan gorno biken morleni biken ka gorno biken ke nagbani mi se ka gwam mi kana je me cha la no te ka madraj me cha no ka ta dan de ok de kwa ka je re which ka so Sudan and shumur leni shu kan okay you can kana ok to one along you know am ji kan okay ni kan kana ngo che to go no shumur leni to one chi wo ka okay then and when mo we ga pa ka ki gwada dan en ka market and dan en kwa ka ngwakten shunetin kontila jang chu yo ben ka dwe ken e diala kontinti we market ka dwe ken kamaj chu ken ne ti shop ka badda chu ken connect la murleni ka chu kan okin chu ken kanang no mo ajere ke dane chitwo ajene kula wona ko bi morleni panken bo rodin mobilize bi kan gorno bi kan jang bi kan ka wo yan maj ba cha chu la no en godan de kan yan maj jongle kula la bor ala state capital jen godan kan la kamishi kana mo chi kondi ala ngaji nona but ka kore chi duor chi rode betan ka tando dien dio je pan chane information mo chane jaling an go cha doran chal ke nyirol cha jamma ka ken tragic long me chi kana lat doran nyirol dor nuari dor chal ke panyang luel jen god dan en chamak jen dor dan chamak nyirol wa chicken wendi ti chicken na chicken ka ambush ke chicken ka pedda dop no en koro mo chene te ngwan chala do che ye ken che kanang ki chana che kanek but kan pege dan en chikule te nien kana kolat ke report jalan je no tiji bon tin kene ite mo chili dio ja chalo no ba pegen chili ba jalat baneme mi chare alika greater people administrative area ko bi jabba no biken wer biken ko mag instead ode kano mang ni jang no chicken gor je no biken wari
no bikan ko gor no bikan kamak china mo chetwo. So ka kor before that I can kor makan to chana yelingo no she can gwara nyet chicken ka chicken ka kyak. But the good news was chaka nyokum kwa ka recover ngwane nwari kari ka matuoka ka wat kana walgap then gwa de dane shi rega mocha twokten ka o ngai kono no ngwane nwari bumka kan a gorno bike bit so she kana ngai korean no she can got nwari to ki gwa nwari kana nyoko u kan ka recover so na me mi shora lat kama nan gorno de nywa ye kel kadi yente ka ngeja so morleni katin lo gor no biken jang biken ka mag but instead chika pek kanatin konti landwari so mo gor de konti ka ngai kama dana le roda kwatmen na me report en yam gor no de yana ngach ka ta dana chire ka mo che to ga je wana ka report do de na inshallah ka kwi kur dana to ki kotoria ka kaje keji kaje keji ngai kone ajan dore shina nyintin deni SSPDF kene deni Uganda People Defense Force la deni Museveni kene deni Kirmayadit chikone ngo chikor chatwok mentar kare wishin winemi ka kaje keji e border issue shere men ngai kone kenya makan kono ke detail ko me cha kwa wala kan kwa ga kir chan janga je no mentar ke winemi gwa the mi take minerali ke goli ke ka kwaktin kontin cha ka kut kena konen terken wenamo ka kwi kore dana chitwok chinyin ne di kontila tin la civiliani ke deine ba nyenye deine kene deine ma kene deine SSPDF deine UPDF ka border ka je keji ka chuken deine tin kon la deine ke miyadi chuken kenak ala pege ne mesha la chala do ne badda ke ne baro shike liuka deine kore joga me mere da wane dang bakel lo cher mi kene wel jok kane ti kontin la sa Sudanese SSPDF so yene to shike liu man tar ke winemi e dung de ko chere mangai konchi man chalaria but another report gwasa me la da tek gold ko ken dan da ngai ge jeno te ke da bala tok ban man chalat gwasa me chala no sikir me yadi kena gat Museveni do be cheben ga jere which konanen wachi kan larino bateke members 14 people ti ba kwen ne dang baro bi ka South Sudanese ne dang baro bi ka ji Uganda buka wodoran shalke gulu na gulu te ka border dung South Sudan ken Ethiopia mishi woka gulu en winemi biken raja dan le road biken kulo gor la ken bik investigation biken carried out alo biken mandana to kor biken ngai no momisha goro no moken but kwana jenen milat keno by investigation ba jo carried out let it share quick kana but no milat ke media na Ugandan lat kenen wonene tilo dien te the long ko cha dor dan ti ke kaji keji cha ja kana ji Uganda kene mundien remember this she mundien but a mundien ko weekend no take minerally ko take gold men gorke long gwada mo e gold telum do dien mo gorke kajan mandan en liu ka ji Uganda long man kwena ne la ka jagre we ka South Sudan ba ka nan koru ga nyin kan wari ko ba ka kule ko ba kule moy ke yo so someone one individual ki ram kel ka la te ka yuri shop ka ku dang ro US dollar te ke bran ke ko jin chu kor kan wari alo naga dan nakana nuware e yo ka so moy ka yo kir ma yadi but ko shi budget chanwo ke shi finance charwal ka kuma sa Sudan a tel kwa tije ke kuma sa Sudan chere mangai kono no liet ko de che woni am long kata danen royal Sudan ke je no chikene guje no why not they Ugandan they can mean holden konen te ka kaji keje they can use so they can that can they can gashulat remember this alaji Uganda tiken ke luri tar juba jan gwada dan chake station ten so mi chake station ke luri ka jana chake station rei wi ke juba ngom menen yene wi yene ngo dare kan no shi karwa juba mo ni namo amritina tama kora mo ngode ko ne den kon la de intinde ka kaje keji by the way dien gu jana tika pinkir ma yadi yes tika pinkir ma yadi
Bachilo dien chatet kamalat ke kum Uganda nanaje deja SSPDF charge pay ke yotin content pay ke deni Uganda pay ke less kwane ti kwa le pay higher kwa la mo ki yotu $100 ki yotu ngwan ti charge menen deni South Sudan $200 right kono kwida me shi pay a shenkel so munyu do ramkel dar tini ke kina damba kel ka pay kan it kon la deni Uganda so nanaje information shall leak out ke tay dan shalat mu kon right ne adobe dan shi community point community dung kirmi yadi da la ne ken ano shala one community shikar right la no men chalat kir shimugo community kirmi yadi lat ken George ken ta chikan wo shi chongo no de ne tila foreign de ka mo ka yuti $200 ka chang ram kel ka chang kena mo shi go ka kwane din konti la de ni which ken gang ka South Sudan kwa le mo ka yo dang $1 ka rodi ne kena me shi chong ki fair shi transparent sana mene so ka ngai kondi ala no kir ma yadi gang na rode chana men lo joka ma me da ne bi Uganda bere which ka juba bendere wi ki juba to go je ke 2013 me chi kir ma yadi che ngaje no ba kom da ba je kan Dr. Yang Macha Dr. Yang Machar che kene kom che ken kabum ajene an baro da mat gwada da na kwen ka kwartin so na me cha loy kim yadi che jangoy ko kir gwi je no mu Dr. Yang Machar we ro de chung kene je kel che be pass kadwal ko ojen be power be je lose che chugur no chi Dr. Yang Machar che kom che je bijek bagori jeno ka karundang werro ki wel kel ki wel joktiti be goro no Dr. Machar be cheng ne dor be churi mekan kon ne ke 2005 be ne ke 2025 and wale there are rund dio je karunto one right kangur kir me yadi tele development mission no tele unit mission no no kwalka no kwagre with corruption jen chi we chi tiangoni for that reason sikir logo no bi Dr. Machar baroda chunga la kwer why ngum dwal keje no kalat jangan wo Dr. Machar si ramde roda chung ke kwer chaje de nok te ram de jen nok so mu Dr. Machar rami mo cha nok re we ka so Sudan why mu dwal kir keje ngum dwal keje ke Dr. Machar ka de Dr. Machar de roda chuon ko baroda chung run mi she boy ki she fail ja talk be you continue Ramadan and noke and it in continue like South Sudan but dwal ke Dr. Machar ko ngai kenen go nene Reng Machar lade o dera South Sudan dera je no mal tele mu da dien mu de kwiji mi keje jen mu dwal ke kir mu yadi right now right kon tel mu da dien mu dwal ke kir gwe je no Dr. Machar we ro de chungurun ba pass ba je kwanya mene jang ji Equatoria Nueri Tet Ber anybody momo no go de South Sudan dere chonkel be Dr. Machar be je kwany ngai kono kon yala no Dr. Machar anteme no a charam dit ke chadon kon kwerbo chi gwam me ber mala la no development lat kare wuch anyoka tam ngai kon yala no ta gwas ke kwingane bono kene de kono de ru ka South Sudan but kir gore je no de ke retire kene Reng Machar je ndana lat ke I was watching one of the interview Mulat ke Jankel Maramkel Mila official je Ramkel KMPs Canadian content re we juba tindi kel ke kir me yadit but kola te ka bonda dien te ka party do dien so she party dung kir me yadi de mo ko ngai ko ne so dan te ka bonto wan to UPA teten la bonda wan te konte chamat ke te dung Simon Gadu teten espela yo kid gwang faction so on janga mo te ka raj mi chalat gwasemene jawo chalat jene chalat wona na a jene ka ken kwa dangaro ti Dr. Reng Machar ken kir mi yadi tel mi chikana lat tel development mi chikana lat man de kan lat ken kwa dangaro o ken de ka resign de ka rodian wo ka kume de ka rodian wo de ke nyur ka tetken now Reng Machar chi kwar ka chi ngade chi president vice ne jen chaje de gwan karami mum la kwar mi chike kir mi yadi
kir che weche che destroy che weche je ya che corruption che jago betu wano so jeram dan luang ko de nyur ko tel mi jalat ke all these 14 years kerun dialati ne ke me kwa independent kwa jik ke 2011 bokolo to ke 2013 a root cause and dana to kor kana address human wale ko dor mi ne dang ro chi gnyen ke mela dung community ke dung nation ke dung weje mo da na nyurten ba tara ba je gwem ya tara cha je gwem cha nga je no rek to gene na and then ba chula okay men to re ka je jane ka ba je solve idi taga lungo no de jamal solved but ko dwal kir ko ba root cause ba ja address ko win mo nga win mo ba win mo che dor chwa yure no ne malat ke ko nge je no mo waje le la to tike mo yadi te ka der ko jin chira mi mo mi goro bela kwerchi de peno shungorode men shungorode ntem right now don't me ram dwal ka che de no da wo ba ta grar why do you fear a person like Dr. Igma Chami gwe no rami mo mitel ne ite mo to gor ke then de yik chon kel ke so na me ameto men chalat gwasa me ramkel no wude shal ke kol wude shal ke general kol manyangjuk tege jomo shalat ke kwi Dr. Igma Chami shela de wone ne ngai kona dwala danen dwal ke jang kol manyanga jene ne South Sudanese official told an African Union Peace and Security Council delegation on Monday that the prolonged detention of first Vice President Dr. Riek Machar is a criminal matter, not a political one, despite mounting criticism of a due process violation. Wuri shalame kwalmanyang a gentleman yan ke Dr. Riek Machar yan je ke criminal ka. Dr. Riek Machar is a criminal. That is not right. Statement makaro wade jaga kol manyang juko bagu jeno jen pon jaram danen jengne jaram danen chi ngade chi violate yim right Dr. Machar tele dur michalat kir mi yadi di jella duro yena Dr. Machar kangu kadwala but jo chalat gwasa men kol manyang joga ji Africa Union tentere wiki juba antamengo ramadana teke dur e Dr. Machar ka Dr. Machar yan keje ko jen te dur shajalat right now di nen tele charges te chalat eno chireng Machar chena me yarnen there's nothing Riek Machar te ke juba so men chalat and would shall me call manyang juk eno Riek Machar yan je a criminal case that is not right chi good statement ano chi me de not bo anybody men ne dia la international community chi kana de la no chi me dong de rande jala Riek Machar yan ke je ka political case yan ke je a kirma yadi ko dwal kirma yadi ka queen kware 2026 and be medan ke 2013 me wa ba queen kware lat ke 2014 cho kor cho to gankir ko ba kula jenten jeno ko kor kula no ne de konte ganka Dr. Machar ken kana no ko ba me ken ba ka kep ke ba ka yen tukko boom cho kor wonya 2025 me yaro nyoko mutu ko rode ko de queen kwade lat ke 2026 so chikir che lok then the Dr. Machar locked je yen so mi shikana me dwalinga dwala poinde en wude shal keme kir mayadi chi Dr. Machar so statement cha make wude shal keme kol manyang juk rami kuje jen advisor a presidential advisor we ki juba ke kir so jaram dana la roch ka jen ba kuer ke transitional government mandana gor ken go de malder bin ke me change chana jelinga no cha ne to ke 30 people ti cha kwanya la bilet ke transitional government ti bi mal binu no ka cha ne de konti ke kuma sela yo cha ka ta jor te ram chuten so right now I'm right corner milat kemeni and will be mal beben ngode amat te ke di ko di Dr. Yang Machar cha gor no jen de jalun ko dwal jang ka jen go dong mi cha ro chung dong dar ko dar jana so ne me dera kel mi de jana another here update and dana gor kono de kon lengwase me man to come SSPDF ken ejh SPLAIU ka dorshwal ka me ye cha ku me SPLAIU cha je chekika wudi shwal ka me Alfred Futuyo cha je chekika eno jen la na la ka nage
majana da domni ke de nika of course men chalat gwasame she report me gwa a report me wrong wudi shalken nando general nando ramkel mateke tambura wuda mo ya general dung kirma yadit jena gente ke de ne SSPDF de jela kono rani chiang no te torbela kap ke pinda domni banat ba ke kep ka ba ko lu nyok wanken dwel wal la hospitali te dial to lat keke chi kume SPLAIO kume SSPDF kume kirma yadit mete wuri shalka general nando tetin general nando chale te ka tambura jen ka kor gwade dan 2013 2019 2020 2018 bone wona 2021 including 2023 so wude me chale general nando jara me dan la nat la ka kebe pin la ne ke bonde ngai ke enetin kontin la ji Equatoria mangai ke jeje janani ji Equatoria ne dia la kontin chanke jeg la kana woka kemme la kana woka kemme dan ti role Uganda jen gwadan la kana hotin so tiken ke testimony katin kon latke edini SSPDF chig deni kuma SPLAIO amanga kene me George ki Equatoria chinarian bartin ne re konen la jiwich ko telat gwat michengatin michi kuma SPLAIO she wote garede yo michi deni chig ban kachina ajien dong bi civilian belo gono jena ba civilian mo bajelo naga ken deni SSPDF bala de jek ano but mission now na ka report dana no ke ba guje no ji SPLAIO ken de content changa ji we jek no ji SPLAIO ken de kon la joyke then be de nitin kon tila de ni SSPDF then be ken ke chojo ke dia wona ka hale ko la ken ga jugo no ngum ku yen ka accommodate ngum jagen ji SPLAIO ko be ke tikel ke yemone so na just simply that's how they are targeting the civilian in kon tiki Equatoria so cha kume Dr. Riek Machar marwai ke wudi shal Alfred Futuyo chala do jen naga nare wiki Equatoria re wichin winami machia to de je last week cha jenen chicken la do chicken de ni SSPDF ken de ni SPLAIO chicken ka yan mach ka chicken barak na dangraw no ala Garissa na dangraw la gotten la de nyare tin de ni SSPDF no chicken ka mak ka chicken god to chicken kanang nan ken ke ko medan chanen waga gore re jol antama chicken we ngwana bne god ka te kon te chanan ku SSPDF bine ka nyoku bine ka reclaim nyok so right now chicken ka kep kon goto to no ka ngai kono no borders tong miti de teten kam de ne SSPDF kana de ne kin me yadit so no mo mungot me lero de wichin binemi so mo right kono kwide me la SPLAIO live kana ba Dr. Machar ba jelu ntama their mission and jokan chicken lat kan mo te cha Dr. Machar cha jelu tele ne choice den wo bine fight bine kor bine ter ko shana bu gangdor brama defect bawre kuma ka kirma yadi ka tela mal me be ko jen ta dan lat ke je tias ke ki laran mo ke yo ba mo ke position medi but tomorrow no telem bro da lat ngai kon mo dana le roda lere ja gwas memen gore de nyoga yekel e dung fangak new fangak and all fangak no dio je sha ne de confidential ke tet morleni dio je li yen post ni kinen ka jitela ken kalat gwasame gorno de ke nyaga yekel lat ken no ne na chicken which fangak chicken ka fitene kenten but na me chi talk la de initial ke de ne tet ken yos ko montama community tet to ke je jang community tet antama ka ne ka bargazal community tet ka wini jane en tongamo akene de content cha deploy ko bi ka menwer bi kan ko kep ko unity state akene de content cha kam order wi ajaga na ko ba me ba ka kep ko akale use right now la ka nan ko kor mo ba ka nan kor mo antama tika kor kan ware ngai ko na yos ka ke Michelle ke me agwelek for still the ping would come Michelle ke me Johnson ulun la community tat de kon lar no ne e very sad long ba ko ba ka use ko ken community method long chi community na temo chicken one population yen ko ye gat ken ko no bombo tinde doren kula kamnial mu ko ka lo use a kirma yadi chicken mo use kama so chicken calculate no after few years to come and will be dorian bo open ko tela mala to in the end of the day miki yene iti mashari jakane iti dong la nagnat la ngwanga no run balari kiye
so ted can calculate fan gaga mo dor nuere mi bin nuere ke jemo o we can no more time dien nuere la ko na yanke but god da na shi akulo to ke yongi ani yo bia chu ngaje no che je ke la ngene mo gang yen gatin le yente kon le yen ke chema dan lat ke kem yadi no gang ted ba ka gang me nei jang ta ka bu gang me gwa dia jor so ma jak dorien ko betere rika ko be dorien babat mo te chi kana calculate gwa ko do dana de ko nyam ke so kon were chane ngaje no ko kon dor te ka chuon ko de koran gang do kon doran de kon gang sha kon de treten en rami mo mi jel ki chugre o mi shit ka kon so de kon bom another thing when it in kon la when were cause kanere bom de kwa o shine kon la din were no che ken lo chi karwach ko rai na changa ni were tele kamen chal ke nuer elder council nuer elder of council la mat mat din nueri men dong de kan problem de kan kula solve fa ja mite kare mu chuo ngode teleja shi kare de ala kon tore nuer ta makane de ala kon de ka solve another thing when run ka wenya diene tu kan when kan ka wewa you know ala michirun gu shiga ban la jen wi mon be jen but michir kana me ano be diet be jen kan man da hana shangach experience de ki kwiteka do bande do daron yam ka je me kana gar kana ka kon ngej do bande na rom ka je de na bom ka je so be gad bu gurin kul le lo romidi no dong mi jin rami mo mi ken chirwach I remember there was one of the guy mi post share lel ka social media jala do ne na take a tana ti jodi chika na tubne to ke ero ne kane to go long chiran chiro da roda mada re rol ka changa joda chalinga community ka yene to go jin mitire community ka du ka chuina ka bidi what does that make you ma chi jira ma gwajo ngani ma dong telemi la dika community telemi je community okay did a bit ka bidi but you are never a hero ko telemi ledi mala goro gwazme o mite michi community che jeg be jowre bi la ba ngaje no ngak te ke rien me chalar dere na dere ka lok ka ledika so jin bi biet run michi komben ba kamije ji ngak ko charoje kwer barach ba kula ngaje no te mi bera tude ko de na wo ko do menena rami bini jen what is the use of you teleje use so ne me ametwok eno right now ni sianko de na lar ngwane ko lat ko rodien chielwar o kon chakre doran chit kon ko dorin ko kenen to wimon so de kon jodan de kon tup kata dana lim jakaja so right len kon kati katin kon lat ko rodien antama to goro de kodan de kon te choglo anyurum anda manduni chan kwasnyak mala yanung right no gwasame an wala shanka waro ka pay badak ron kine dangro widian jandang rawide diech no gor jeno de yerwande ti de yen ka kebogwa so chana yingadan onena so Sudan ngode election de ngode eno ba ko in kwar budget to 2026 ngode kan koran ngaje gwa te do wan long te dak te tel to goro de nasro de realika ka kwidian ko ngai kono kon wadi alcha kon jo te kon ka kem ni chen ko refugee camp so buma mat ko dong bi kon take down to the so Sudan bana enjoy ko di telecon torbieli telecon chari you know ku enjoy ne janka ne ko ne gana make yo baden let pray ko bi konte kaya mal ka bi ko ba kon post ray tek man ande konte ne jengtel mo gam je kone so jo me mo gono de nyoga yekel en ban nyo je kele rodien tuje pore jeno jin bi nyane ko ken